mbwenu abazaire tweshabire ahabw'okuba ntweyitira embaju zoona. Noita omwana owoozaire agyenda ashobe yashwirwe, ogyenda oshwere omwana w'omuntu nawe agabwa ayoreirwe nk'owaawe omureeta akeetuura omu kashoba. Kandi ekireeteire abaana baitu hati boona omuntu naaraara ahingirwe omukazi bamutwara Kampala. Oku arikuba ari oweishe n'obu arikuba ari owaitu. Ndigire kubuuza omuntu omwe abaire aine abaishiki baahe omuka, nabashangaho bajwaire empare baine otutopu twabo otuburawuzi tukomire eriguru y'empare. Akahare kamiimire omwana kamutaahire omu kibuno. Namubuuza nti baishi tokuba ori aho abaana abakana baawe kotari mukaishebo kugukaniishebo. Nti korabahaire empare tobaha topu ndaingwa? Korabahaire mini hoona tizorobamu nangwa ekashuuma ninga akaguma nayezirika akenda ninga nagijwariraho empare. Kuyaza kungarukamu yangira ngu mbwenu eby'abanyakyaro aba abaana nibakibibaasa. Abaana bonka bampurira basheka konka korihare ngu ebyo bambe bikahwana emirembe yabyo. Nakyo nakihurira kandi nakireeba. Mbwenu abazaire tibe naitwe twaronda omubazi. Kandi murekye kwekorera abaana ba bagyenzi banyu. Korashwera omwishiki w'omuntu ategami, obe nomanya ngu n'owaawe ategami, n'owa mugyenzi waawe ategami. Muhurire okusaasira abaana ba bagyenzi banyu ahabw'okuba n'abaitu bashobire. Mbwenu hariho omwana orikumanya kuruka? Hariho omwana orikumanya kwecwa ekyara? Hariho omwana orikubaasa kuza omunju y'ebyanzi okashanga neeshwa erimu omwana omuhima? Baishi abaana aba, mwena abari aha gurupu aha abakazi abazaire abari aha, ebi twakozire tweena, owazairwe namanya kuruka, owazairwe namanya kutoya ibara ry'omuhaiha gwa nanka, owazairwe baitu bantu abazaire naitwe twitsire abaana. Abaana naitwe tubacwire ebimansuri. Abaana abu turikugurira mini, abaana abu turikujweka empare. Omwana kwemerera ahagati y'ekibuga akekwata aha tunyugunyu twombi yaruga ahari watisapu ebyarabiine karigana, aine ebishokye bye bisiigiremu ebirangi. Hoona omwana oine ishe oine nyina. Korikumushomesa yaaba atabaire kihemaheme takugira bwengye? Yaaba atasiigire ebyara karigana? Yaaba atateire ishokye ry'abayaya omu mutwe? Hoona nogira ngu omwana waawe ogu wamugira oti manya ori omuhima, manya ori omwishiki. Omuntu kwateerwa ahaibega manya agire oku yatebeekanisa abantu. Ebintu ebi twitsire n'obutateera ahaibega, ebintu ebi twitiire abaana n'omuntu obutamugira ngu reka. Kandi oba otagizire kuba mugyenzi waawe, nomugira kuba nimwihamu emparana. Omwana w'omuntu torikumushanga aho okamugira oti manya eki omwana atakigamba ninga atakikora. Nabaasa kukureeba eriisho rirumwe nk'oku omuntu agira ekisha. Mbwenu abazaire naitwe twitsire abaana. Nyowe ningambira abakazi abari aha gurupu bagyenzi bangye. Nyowe aha gurupu aha tindikukira kugambaho nangwa nimukimanya nk'abarikumanya nka Flora n'abandi. Kwonka okuzaara n'ekintu eky'omutaano. Kandi nimanya ngu okuzaara hazaara omukazi. Nambwenu abaana baitu bamugye n'okuba nibamugibwa abakazi. Kurikirira omu bashaija twantuza kuhonora abaana, kwonka n'okuba endwara eturukire omu bakazi. Kandi omwana ku aranashora akajwara empare, nambwenu itwe ihanga eri erya Buganda ryesiimireho. Nyowe nkashoraho aheeru kakye aha okwo barikweta ensi eyarabireho nagitiina munsasiro abarikuruga ahatari Buganda. Omuntu naatamu mini, omwishiki we w'empanga aragitamu, omukamwana agitamu bashora ahagati y'ekibuga oshanga bariho aho. Oronda eky'okukora kikuburira. Mbwenu naitwe turimu omubazi. Nangwa n'ogu ogw'okwita naitwe twaguretsire. Ogu ogw'abaana baitu kuhimbagira. Ogu ogw'okushongora amaara, ogw'okugusiiga kara, ogu ogw'ebishokye by'amaniyoru birimu karigana, ogu ogw'obuhende, endwara egi ekareetwa omu bazaire. Ngu bo nibanga obunyakyaro. Ijo nkabagira nti nkore yange ogu ayekunda okusiigirwa. Ngu bo nibenda kuba abajungu kandi torigira obu obaire omujungu. Ngu bo nibenda kumanya kandi tihariho obu bariba bamanyire. Okumanya buri muntu, okumanya okurungi n'omuntu okumanya eky'ihanga ryawe.
okumanya okurungi n'omuntu kumanya ekinyoko yakozire, okumanya okurungi n'okutiina ekisho yatinde, okumanya okwo nikwo kubaire kututungire, nikwo kwatuturize n'abantu, nikwo kwabaire kututebekanisa. Mbwenu obu okureeba okumanya kwatandika kuruga omu bazaire, nooba ori aho ogira ngu omwana bishatu nk'eki omwana nakimanya, mbwenu iwe okazaarwa nookimanya, mbwenu iwe okagabwa nookimanya, hoona abantu boona tokumanya ngu tukatambirwa okuhaburwa n'okuteerwa aha ibega reka. Manya eki omuntu takigamba, manya eki omuntu takikora, omuntu ababaire bashuna abantu omuntu hariho waaruga kwija kubi, owabaire akuteera abantu baarugaho. Mbwenu obu hati abantu barigira aha tunyafuta abaana ngu obwo baaza kubarugaho babaire babaitsire. Omwana ku arikuza aha ishomero yaija na mini nagimwima namugurira ekijwaro kirikumuhika, yagijwarira ahi tarikureeba? Izooba eri arikuza kutsya muka omu katakumata omuka omu maawe ekyo tarikukyenda akakirugaho? Ku arikuza kwija n'empare etarikumata maawe omuka omu tarikwenda mpare akagireka? Kwakuza kwija n'ebyara bishongoire bisiigire karigana tarikumata omuka omu abazaire bangye tibarikukikunda? Yaija nabyo okamugambira okareeba ishe atariho okacwa akanyafu okamuteera ninga okamugambira omwiniire omutima mubi. Abaana bafe nitwe turikubaita, kandi abakazi tuhagira kibarema. Nanye kandi timwakungiriire ebibi ngu tindi mukazi ninga tindi muzaire. Kanshuta okumanya ngu Samusoni akaine amaani maingi konka Derira tararemirwe Samusoni. Mbwenu ihanga rijumare nitwe turikuriita. Ninye, niiwe n'ondiijo. Kandi murye aha baana ba bagyenzi banyu abu murikushwera. Mureke kubareeta mukabataaho mukababonabonesa abanyu bari aho bagwireho. Owaawe akitandika naaraara owange nkamwita kandi owange angwire omu maisho. Murye aha baana ba bagyenzi banyu noine omukamwana n'otakamugizire. Korareeta ekyatika kya nankobe nomanya ngu n'ekyawe omuka kyatikire obone ekintu ekyatikire tibakikwata nk'ekihuriire. Nyowe munsaasire omukazi oreetsire okuzaara aha simu aha ankozire kubi. Ahabw'okuba kindeeteire okugamba kyandeetera amaani maingi. Namanya ngu okuzaara abaana baitu babe oku barikwenda nitwe turikwita abaana. Nitwe na kara z'ishokye nitwe n'okukoma ebiwaani by'abayaayi nitwe n'okutegeeza enguuto ezi barikutamu n'okuhenda aha bibunu. N'omwana kugamba okashota ensagi agihoire amazima. Abakazi mugyende muze kwegarukamu nanye ndi aha mbaine kandi oba ogizire ngu nyowe naagabwa ndi oha. Konka mbwenu nooreeba hariho endwara etarikukunda kukira, endwara etaahire, endwara ey'entaahirizi neekira. Konka kandi neekira waaba ogiraguriize. Mbwenu kutubaire turi aho twakwatwa mu nyangire ey'obutahurizana, ey'omuntu kugamba ekigambo okamushara mistake okagira oti baitu we yagira ata? Okugira abantu boona manya tibagira konka bahurikiza. Nabutoosha omuntu naakuhabura omubazi kurugirira oku arakihuriire nangwa obumwe atakagukozesa konka kwogunyukira. Mbwenu kuri noogira ngu Ruhanga naatuha okuhurizana aha twena nk'oku twaza kugamba. Hatarikubura owaatuha omubazi gukatamba. Hatarikubura ku hariho abantu 53 ga nigabaasa kuhonoka 10 ninga 2 gabe oku gayenda. Konka Ruhanga atuheereze embabazi. Tureke kwita abaana ngu mbwenu okwita abaana n'enki? Omuntu kweyiitira. Okiraza omwana wa mugyenzi waawe omunju reero okamucwa efumu reero okamunugwishira reero okamunuga reero okamuha mutinzi reero okatandika kumucumita omu bandi. Abaawe bari omuka barimu za dore. Tariho omanya kwitira ekyanzi, tariho omanya kufuruka omuheekya, tariho omanya kwara ekitanda, tariho omanya kwiha obwitizo, tariho omanya kucwa ebiti by'ekirere. Ngu iwe maama n'okushomesa. Itwe tutaragiire kushomesa tukaza kwita.